potrebe, koja je naša namjera bila da mi ovdje koga napadamo. To je bio dogovor za mirno povlačenje i činilo je se mirno povlačenje ka Savjetnoj Republici Jugoslavije. Kako komentirate status pojedinih koji su završili na UKC-u Tuzla i upravo iz te iste kolone koji kažu da apsolutno imali su sve privilegije, svu njegu, da uopšte nije bilo tu, da su zaista sa kamiona JNA otvorena vatra na civile koji se nalaze u obližnjim zgradama? To je žalo što vi niste sašalite. Evo sašalajte ljude koji su potražili pomoć, koji su trebali dobiju pomoć u UKC Tuzla, koji su maltretirani i tučeni, prebijani onakvi kakvi jesu. Nažalost, što je Hipokratov zakon prekršen i ovdje, što medicinsko osoblje Skradine Tuzla, njihovi su prozori služili za snajperska gnijezda u to vrijeme. Mi smo bili u kasarnoj, znali smo mi šta se ovdje sprema i radi. Svaki prozor je bio snajpersko gnijezdo. Mi smo dobili izjave upravo od ljudi koji su bili dio te kolone. Znači, nisu to izjave. Mi ljudi koji su bili tu, pa vidite je li to tako bilo? Evo čovjeka bez noge, isto pitajte ga. Evo drugoga čovjeka pitajte ga, evo iza mene stoji sa štapom, koji je ležao u bolnici. Pitajte kako su prošli u ovoj bolnici. Može samo jedno pitanje, kako komentirate stav Mileta Dubajića i njegovu odgovornost u čitavom postupku, s obzirom da vi ne želite razgovarati o tome, iako su mnogi mišljenja da je on najveći krivac za sve to što se desilo. Jer je prije toga izlazilo bezbroj kolona iz Tuzle koje niko nije tako. Vidite, Milo Dubajić je bio samo komandant Kasara. Ovdje su bile civilne vlasti sa Selom Bešlaćem na čelu koji su kreirali kompletno ovo što je se desilo. Zbog čega smo mi vraćeni u 2 sata, odnosno u 14 sati i 10 minuta, da bi se bolje organizovale pripreme, da bi bili poklani u 19 časova, što je se i desilo objektivno. Međutim, Miletova odgovornost je bila sva u političkom smislu da govora prema vlastima. On nije mogao da čini ništa više od onoga da se vojska mirno povlači, da izda takvo naređenje, a nije bio za nikakvu bitku da se ovdje vodi i nekakve da mu se nalaze tamo lošije i slabije strane. Civilna vlast Tuzle je, sva je komandna odgovornost ovdje na tadašnje teritorijalne odbrane Tuzle. Sva komandna odgovornost.